Ebusia kame ho ne nda obo ade no ase e wone nhya so pan ne bambo a ode aboyen ene due yi ene yeda so tinkwamu de ne yakasa ase da yi nkanfo enka ne din na ne ye bekoye sorry a abeka yensa no emu ode kakra emu onyon kakra bibia kakra ne nyina ene se ye onua baabi ene wa beka yensa e wo fidue hu ase ya o che ne nsemu nyina ese abrantie bi one nete one na awo baako na nansen abrantie no sori a no obo ne sombo se ade abai we ade aye no ahye ne pa erabe bisa na onka de kura ode aye no na erabe aye na afemu die bia sen obepata abrantie oto emu nkokọ emu nkosia so onka de pata abrantie so abrantie je still aso ebo ne sombo na mpenifo ane abrantie atwetwe nkomo nti kame ho ne yenkonkotie nsema abrantie no ede etudwa Peter. Hello? Yes, come say sorry be maybe na okunu wo hu wache. Sori no hu sa de ni mo ayadu. Ade efese na so waje mu yi. Wo zo men kasa no wonye fe. No ho fe. Ho fe. No ho fe. Bra, insure Facebook 104.5 FM. Insure Facebook 104.5 FM. Never Bridget mo fe. Come na minima de konti a re se ja ne ho no sa. E ti hye enso. Oh, wanim da hon so kama nkofo da sport bi ni wanim fefe ni mu ni wo ho e kire wo ho bibia hyehye tena asema me na me musa se ye hwe obrade ye bibia kama ye besiesie ama wukunu asa aba na oba wo mpe biem aha de emu awade o you should what enye dia pa no be dia ye wunti a wo si enye ye oba no dia no ode aye wo bottom line is I can't consider there's a couple of times the mom has tried, so then work it. And to work and work it. And the idea maybe ma won't minka. Maybe anyway. Maybe anyway, Tiana when you so. In she riot fan. Dear Pan out the air bearman. I saw me name dear. Well, I say, my dear. Me send this my to kosia crate na me to akoko ade na odi aye no me nim dem dia no ntimi bisa na won kan mama me to me send this ka toy na mama me ene na danfo e de buy say me nim dem my me bisa won ka ntimi de kosia we ene akoko ne e pa na cho say my ni bibi ne won no de kan won ntimi nka me the way e pata na kra mama bukotoje mama adamfo ne bukotoje o mama akobu nkotoje o be na nyi na na me am so bukotoje so ne name o so de adekona chi besin ne still na se de bia start mo kan say my na dem na ye ne kra ya enso me bisa na onka mato kosia atakoko ni na papa apata no oje ya papa oji dia na se me di oje oji dia Mwana jidi. No, na extra wonji ni nyina. Mwana say di ni nyina. Na dia pa no dia ye wa sitimi bebu nkotodwe asewmu a atimi abeso wo nan na danfo ka ho wo ex e ka ho still na wanya ntum. Eh. E dia pa no dia ye o. Medo. In she riot fan. Me tie wo. E pa no dia ye wuntia. Na ka ofi. Me nana. e ma jo o se ma se now do ho kameno ane dabi e ba cho dabi now do ho kameno e ba cho dabi now fa ho kameno think how be ka so share ma asem na nti na on ben mempo na on ben wo ti be ma do ho kameno ni nti na okọ abontin ba cho dabi rest na do ne ho kameno oh dabi na nti die pa ne wo won munti a be ma betimi aga se wo mpe oba one na tena one ne wo ba ano kasa kra tie wa se ebu nkotodwa so nan ne nyina wo se dabi Rest. Hello. Me ba cho mi tie wo. Okay. Na di wono mbu ne ka ho. Wo ne ka ho. Yes. Ena dey. Yes, you know, and also another factor. Of autonomy responsibility.
In Shiraya fan. Acho mitio. I can I do one and I know a deno. And them is the market and get a house rest and get into the account. Fie oso unsiesie fie oba de se wo mu ade unsiesie fie na ne be de waware oba wonim kasa unsiesie fie eno nso ka ho na oso wo je say 250,000 eno na wo je acha kasa oh eno na wo je acha Rezu beti ana 250,000 Ni bi wo Oni bi yan kan simple sa O me ni se me ni wi aka ma se me ni bi. Oni bi. Dabi. Unim se obenya amaw. Abacha. Oben kasa kese. Abacha. Boy ni won fie say 31. Rezu won fie say 31. O ma me ka say onso aware enti untimi nware 28 years. Me kwa me nyera ready sama ware. Enyo no kwa na kan. Say on say they decide for me but nobody decide for me. I do what I want. Pena wo ye. It's now onso say obe ware. Dabi. Amre no ware ya nke be ha wo hu. Oh yeah. In Shiraya fan. In Shiraya fan. Hello? Ya jiska no. What you say? Ya jisika no. Ana me ni bo. Obenya. What say? Ose sum no nti sen na wo de ma no. In Shiraya. That is say me to me jambo figure say ana say. Obenya ma. Abacha yedi kan o ka so na busa fa kwadwe ho. Ai busumi kurachi ni. Ente na busu ni bia. Unkasa den, unya ready ho. Yedi kan yo so na busa fa kwadwe ho. Busumi kura pa ho. Ente hwin free na no besinde. Na ya kana nya na radio station. Na wo hu bi da. Abacha no ama me hu 160 million. Enti wo hu ni se obenya se ska na ma. Ono ne ma wo hu se wa mo hu sa ska no. Te eden ya se ska no so obenya ma. Wo ni se kakraba ne nsem. Ebi wo ni nsem pa. Ebi wo ni nsem. Na woni ma ni di na ya o ya na. Abacha da bi ti ane de me yi meninti. Where you wani? Ba wo senka de udwi aye no ti ho aba kakra. Enti woje. Yate. Rise nti ye twen se bomodin ane bro why ye wo tech. Top half. Why? Aye nkoto ye sebe ya wo benya wasomdwie na watimi ahya abofra no so I'm living in peace. She is not living in peace. Me I'm living in peace. So Sunday wo hwe no sebe ya oba no disturb o na ba bia obekobia hu se wo namu a wo ko ba bi free no what me do In Shiraya fan. me ba cho me tie o so wo tie dia me kan Why am I say? say enti e be hwe wani mu ai But how them because they go me to me nya kwa ngo. Yate ya no bekasa na ya ne adwumayfo na kasa sebe ya obenya mraba na yesiesie na bibia atimi afiri ho. I don't like I see I say be kan ofie. I don't know the reason why they could do one. Mate wo de ye be frɛ na ya sa no wadi nkomo why? All right. Okay. I don't see Bomodia Nebra Insura 104.5 FM. Insura 104.5 FM. Bra never hear Betie and Sama Echosu we are say I just saw Brasso Kwana Benya Bietie no enya bi ashe. Bridget Uknu say Adikontia wo ja ho wa no den. Unsiesie wo hu ye. Unsiesie fie ye. Obanso de wensiesie fie ye ase wonya bemu ano den kasa. Wonnim kwan ye fa so ye kasa be meja hokɔ. Ana wonim me no na kasa enti die enti na woma wa no ye den a wan hu kwan a obefa so ne be ma ne be kasa se ma no den tamana onye nyeska oja nyeska na ma no nye den tema onye scam to asase enyeska odi ko da ko high flat no ma no nye den no anu nye den enen ha obenyeska okumase no se me ma no den bisa no say o wa ho kirem na o pekes kan na mente de beta na oni mesu no de mesu bai na wodi obetu it is a lot de bo kopim se o ja pepi chira ai na ho se mi de su bai
Rest was so many Musa Rest asem. Set ne yire na ka asem a me pese me busa mo se Rest. Oh, we're free so. O se bra na wonya ska no. Won ta asase no. Wonnim kumase no. O so wonsa de woni ba ka ase. Won ade ne ko ho. Me se arangaja so me moti arangaja. Me se me chema. Omo be hu me. Ti me se arangaja so no. Ana me sign na me manefa antani lodu trotro aranga janse ha ana manefa ko yi me man dineji onye ska no se watasa se se what flatting first na ni nyina ti se ndu faranda nim e me ye duane age efie na ponti enchi na me ye duane. Okay mamene was ending come asel. Oh. Namoda. The mattress. A thousand years. And a namoda. And a near that's TV 32 inches. Fan, standing fan, go and what the fridge you know, maybe no, and there's a TV on the common man. Many may be, or sitting and when your TV in shit. To TV no come on, no, that the TV no laptop, and I'm movie go. You saw a drive so media shit. Sitting your new TV. Nina manka sada. TV no crack uncle cinema, Mr. Goody baby. Oh, fragile TV now, uncle say, Missy, no coach mom. And something in it them. And TV abandoned them. When your fridge, when your drop, when you're packing size, and go 5 inches in Nabby. And I can know, I mean, or mammy, and mammy Fred, you mean, and this can come on the panel of quanta. Ekoya pendu abobo yam de panam be hye me chewi kataban na me fa aka na kunye ndi mechi o drop me ne ma me en be show bi wo for rukrom o this kind of me onya koyin pio nti bibia me na o soma me fi me medjuma ni screen ti to da me tuma ade che me tue scant me na o soma me ma me be jam e be so bi so for rukrom na this kind of is a many you drop o mi sa no say do ya kunyan o no be na so do ya drop no onim no so oye blue no ye red bisa no so onim obisa mami musa rest hello my dear yeah hello oh the real o yiri o ex e ka say se boa wa samwe na monam o hawo ni nyina no wanti yanka se wo mu ade wo nsiesie ni hu yi na ne ya de bia ba wo nsam a watimi ato asase no wo se ba ni mu ade onim kasa wo nsiesie ni hu yi asase no kama so na wa fa wo person no so plenty wa fa Denti na sa abra na wo ahokyere mu na wo ba Kumase se wo ba be wo service na wo nim Kumase no o se wantimi anka nche ni se wantimi anka nche ni se omu ade wantimi anka ni se wonsiesie ni ho na denti na nne na wanya bibi wa wonsam no o ka sa asem o ka nche me e dey no menya you are talking as if you feel class na ba Kumase me nim Kumase me ba mbesi ni so I want you tell you say information I can say me the man or I don't have sense me the some say me them after more than 9 hours I'm not wait I don't know me tell me I don't know I said they don't know she riot fan it's me is I told you open and only besides stone that do auto only nim disable first now nim and it's no nim say I can't say on first Kanya day, and yes, she said you want to Konya and say, one with you know how I managed to get a job. I can't say what I want say, oh, Baba dress this because not personally joining to be I can't say, no, said, Blade, a you and a so. Copum say, obey is clear. You say, what shall say? Me, I made me to Kumasiano about Tomiham. And so fit I got then obey. Fijas. Ombisa no say onye adwuma no waka ase no. No ombisa me adwedi twa say budget e fa na ka ase wo.
ka to ko ko mi o tumi ta ka bu bu ba ko tem ka se be jam ko do da dem no oba no se ajo ne ni pa mi enso ne ko e no mo bisa de e be gina me ka me de you not talk relevant to what ka ka tem sa me ko ka to na me boy 1000 de no so ndo nya 600 de ko a obeji ene e fa no bisa no se ka se no ne we hemfa se ne me de ni fita ko ade pa ye obisa no no nim ka no se be bisa me aja ka me be te wo na mba ka se wo so me se be just say me fa ka uni kwa fa me fa so mba ka jam so wo na be cham ka se wo na be cham ka se fa sasa ma to la ke ka sa wo ko pe de wo ko e do uni kwa fa so mi na na obebusa o so ka se wa hemfa woni so nu kuma asio ana na onye odwuma na ko mbo mama ne no so aka woni ba kwa cha ka so woni ba kwa cha mo no ana je ka sa wo na wo so so ko je station e fa ka Res na wana cha o ka se o yi so hospital na mi edba na wo na ma boys no mo na mo kire me ana ka ma di ntemi a wo na so so sabaka wo ba so ko je mo ko ntemi wo na so na me ko e offense so no oni na dwen bibia wo beye hu bia edan ya modem TV e ko wo tamie so di TV no e kwa akoma wo maame ene dan make an it my own issue some TV o some metam na ko bush of and she has no right over it nya na me pa metam akọ na dia wo so wanya queen size a woda so wanya fridge wanya TV akese wo bodam ho nti wo mfa na nya hwibiem bad na ka bad man to bi bad na da you say so one Tesian na onya 350 no ko yi no msi scan so mimi sika to so ne de ko toy es na me na so das me pe mi skumada ban mi skumada adam fo ne da so es na me nim na show nti me ntimi ndo rubber no eso beda on na so da na wo ma ni skumada adam fo e beti anu sasa ana bakano we obi de minim no fa o kano enti won go fa ni school ma da for am da so hello won go fa ni school ma da for am da bed ne so in she riot me de minim so ni school ma da so I don't know nim ba go fa ba be da so minim so ni school ma da Bra Insure Facebook 104.5 FM na Ebra Betie Rex and afen so Bridget nsensem ne nyina na de tu ye hofo ne ye hu kwan ye befa so ebetutu ya namo e wa asetena yi mu ne de tu ye hofo wasem na okan ye no na wo pese wo kire ne se abra na oni hwe no wa hu se minister bai na oni wa sentem etese oni res ma me na ntem tese me ma so no nte abi oni ne ntem tese obi ti Ghana ha meba obi ti Ghana ha na aseti abrochiri one ne te sa adamfo woni wa asentem etese eba cho ma so se enya me wo me be ya kama me ga sa no hoda me nyem free 1 month kosi 9 months 2 weeks na ma me ne friend ba na me woni no dem ba ma me na friend da kokra se ma me matisa mba na onyem na ho te san kra da kopem da me wo wieye awia ana ma me no ene me kasa a what to say because them ne be ma ne te dem one friend me da kokra da ma me no ene ga ba me nya onyem ye me di kan ko akra me ne be ma ne ko nukrom se me ko be se be ma wotu ka ba kuma ase e bia no wo yere wo nukrom na me ne ko tena na ne ko wo na me ko echire no obi papa na me ko ye ne den nti bo so obi anya ndada na se ma pa yi mirror bia na me cheda ne ko nukrom no kwa kwaje ne set odi ye adwumai no kwa kwaje wo school mu na me ne ko nukrom ti ye ko dru yam se na de china na ma me ni tukwa me ne boy ni na ko ja ma me ne ba me kasa ma no kasa ma me ne ho a na me boa ma me ne de ti woni ne tena dan ni mu nyina no woni ne busuani bia nkasa da no ofa na omo betu mitire sam ba na ma me ne de me wuye e na okasa me nyim ni na wan fra me da
na me so man friend na wonyem no wan kan kire be ma ne say menyem ka kire wo ma me say menyem e ba che na ma me te your friend ba no ne kasa me ho say a go show bi so bi aba bewie ejuma ba hwe unuanom ketua no e na wo dia o ne be ma ne kasa du ona zo ne be ma ne kasa sa ne be ma no ye free speaker on pasa metete de ma me bia o ka no de pia na so ye free speaker no mama me ne de me ne ma ankasa da kopem se one na ankasa da na cho de be kopem se me wo me be dana me wo na wia 9 months 2 weeks dana o hwa de pa na o de aye be man me pacho me de minim se me de aye be man se okoye okofo oba menene bia meni timi gina na menene dia akọ eno kura no se nya se menene akọ se ye pia abonte ena ya dem wo card of purchase mo kan san e se na bi oba ho ade e ka de oba ho ade aka menya ablo sonso menya sasem se ye kan job wo de wo nya oba no ho ade mo ade show trim into kan sasem na ye me ya that de no kasa sim de me kasa anya me ya na mbo into am kan mama me didi na tam efu ko me sa pa na twa no hu na mama to kosua crate ne akokọ no e de be pata na se asem na o ka che na o de ya o didi na tam e na o hu ni se eno ne ade a wo de aye Breast sanity eno ne ade a meba eno ne ade a wo de aye wo a eye wo ya eno nti na wo se wo nti me me nim nyansa me ntwana me baketo na ma wo no me chame nyansa how dare you go back o kaza se ma chere me baketo ma me ntwana o hinu me chame me nyansa chai ma wo baketo na wa wo ni nyini me sa na o ka chere no o ma chame me nyansa chere me na ye me ya me kasa se ne chere no wo kan ne se ne chere ka je sa sam na wo kan no we be ma bi na so don yo ba no wa de mo ade show aso be kasa wo bo aga jam me po bi pe kwa na be show nyansa pa ne ba kwa me no ne ba be chere ni nyansa eno o se won timi ne na ntina biem no ni nyina aka on temdidie ni nyina bi se mi be mi fo che mi hu test atemdidie test o de mama you ba bi onum you the sende ever I never reported it. It's not she was sending me text message or the matter. I said them kasa be 2 weeks na manunto ba na ya me yanti. I just say my friend say me jibibi. Na se mun kasa 2 weeks ni na na do ho kame no na ma bonten ba ye ho no obeda me kasa okoda the next morning obeja le tutu ne sia no oko obeba the following morning okwa no yi ade chin a obehye ndi so no na ye fin asa na mama inside na was na mu akwaba Emra Adom TV mama ma akwaba Emra Adom TV and afen so insure 104.5 FM afen no join yen e wa Adom ye ne eye Rexford ata and afen so Bridget and I no omo edi nkomo na omo asem ni nyina ne se omatena se say di omo so mu ni ho biem omatena na oba ne pese o kire se wo sua no ana ohu no 17 years ana wo shia brantie no ye ne service ana ono ani sika ana odi abo abrantie na ama ene abrantie no abenya sika odi abo abrantie no wo fa bi na abrantie no de wa ya ade ama no fi se abofra one ne wo no ohwa abofra no osanso de na to school a woko nanso edan na wotim no ebre aso akabusum nsia na edan no bre aso nti wo hia papa ohia se ye bebo moden na wono nso anya dan ni mu atena sebe ye obetimi akoni school afen so practicals wonye menyina wo sere se abrantie no entua emfama no abrantie se oba na no den otimi didi na tem oba wonsiesie ne ho no ana se onye efie ye no ontimi ne ntina oba na ibisa abrantie ne se ebra woni bie no na mimi sika me da boarding house nanso wonti mabeye day student amete won chen me ma mi sika wo de send me se me infantina boarding house no sa sika no ena na me de mawo e mawo dididi e mawo de faka sa abre no de wantimi anka se me mu ade sa abre no de wantimi anka se me nsiesie me huye ene oda queen size so pakese so TV akese fridge akese sisi wo dem watimi high flat ato asase ne de o se me mu ade Bridget osu mu ade chamat sana oti chamat ne ma asem na oye na akoka enam koka oyine sa
no pommy. Or some name of Betugu if in a compound house. A dress may say weekdays be the alcohol be at near sight. But Sunday no be our fee, do you know washing ye? Do you know idea you'll be able from Betugu abonting? No teachers baby on phone so. Oh yeah, yes, and I mean, be my bontim who say, a money and media. Not maybe my imagine me gate and maybe the Macosha more. The last time I my mammy, if I came through for room, a by bish, be her send me name go up on some. Mammy Bunny in sober. And I was between me trees at the match. No one of I'll be 2 teens at the water school. And on tea. But I don't TV, nothing so insure. Rex, sweetheart. Yeah, na utimi yi oba ne magu abontin de 98 aso only the son of the kind because I don't know how to the room was dusty. It didn't wire fit. I told her quietly, so no man for Poguye, na me say them more. Well, if you me, so I was, and you know, when for me, person, when I made the account, I was pushing things out. In another back, I said, the 2 new go until I know how she will say it. Minim how I come. She Raya fan. Minim how I come. If you say I want to care him was I said the way go care with the bar, my mama won't not buy me to come up soon here. And I'm a brother can say, Opa Jim War, my mamma. Okay, I don't see a second story. So, you ever heard Mr. Baby will be a said, I no kind any beer, Bomodia, a Bomodin, Sabaya, Obeba. Now, also wait me, Abana, ye be free home. So, how ning now bet me through no what do Sabaya or Bano, so bet me a conaquine, no beer, fanaquine, now Brabono et me at also. This week in some benya this year, Uncle. Na Rabano di kaine Bema na Ransford no. You want to maybe your friend Bema Yesumie. Yeah, the theatre so. The deity at so. The ACBI and net the Bema no to me kasa eka obano from so se onim kasa onini huni on siesie dem nsem bebre yeso odasa na to adapa ne beka ne say what would do pa we oba won say ben ma baba be fa kase menyo oba foforo ababa wa no onya asum no on hye ne hoden no ntu na na monko nanim na ne niema a efiaguo no onto no boase enhyehyɛ no hyehyɛ na onsire obi no onyire ne kom sei no mo kehire ye no obi nso ano enka achi de be ma kike ompa no na ne nyini hu biem ne ba no obehwɛ no onya disuo no na opim ko nanim afia yenkwai minwa ba sabi mpradua sase ukodua so na wo mpɛ emrodua na ye wadwen so de otubetwitwia wo de otubetwi atwide yentwi Ranford aboko adumienu ose de di kan oba ni mu ade me ka che Ranford so oba na ye Ranford na wo mu no Ranford wo mu ma wo mu ema de to su biem ose ababa wa no onye no yie chika odi be no hu yie no enu no de apenti wo no enu no de apenti wo no hwe afia Ranford mi uni se ni nkosa ni nkosa o isa bobia na so be ya be de yenwi tete hwe sebi mpia sampani se setentene wo ho tentene ba oke akwabrane ne mofrasi bremu a onyire abofra no odwane ne tineto de waya baba wai abranti bitima baba wai abrabo ma ko bebu baba wai but Ranford ade odi ayenti ababa wan be dwane bema ababa wan be dwane bema Ranford we ujira mframam etu yeso bibia ntimi nya ohwe na okasa oboso ewiase no panisi tibi fisu na tibi so ate na etu yibi na wanti e beto yaba hwe so bia nya futu bia mfama Ranford ababa wa akoya Ranford dem ma ono uya kra e betra bafo say wonya nurse ni yango sikenke ene wasanya police omu ba ko wonya kwim be ma no wei ba ko be ya bo be ka Ranford yango sikenke ewiase ohun se ubu kotokwase a Yesu hwewoto abrantie wo afọ akofo oba ene na wo oni ni wuwie ni uja ne ho akọ hwan ne nkonkofa bonwan hwan ne nkonkofa eya na ye musa moni ate mu yusu ma adwen ena modena na o kokokwa abekwa kopem
wanya foforo nti o podada no chesa ye tontro bi ama nti wo bonus standby na wa akọfa tie rubber na wa yusu tie rubber bi wo hono ma wo benu hu mpo sa wo kon ho nti koso a na yesa wo share ba kama se ya den etosin e wone ho empo se ne maaye mu no na ho siesie enkoyi a den na esi ho kwan se obeboa no ama ne nyina akoyi den na esi ho kwan den na esi wo be ma ne ho kwan a wontumi mu a obayi ma nya wo hwehwe no onsanka eya na ye mo se de bia ye ma no ye ya ne yensi yen mo ye nso wo no wa be fa me se wo ne me betena wo be hwe me wo be provide ni am hia e wo se me ye wo se so boafo bai fa na obe fa me no e wasodie se bibia me hia bia be de wo be provide na ebi wo hono ma wontumi ana me ama de ma support na ma ye na se bibi nkoye wone ho a e wo se wo boa na wo siesie na bibia etodin na wo de chese wanya foforo nti wo bo eno ne standby aye waste amount nti wo to akone na akofa foforo ko so na ko na oba akro ne nso a wo akofa no se wa ma nani ana ho menim se onim sa asem wedi a onim pa na se waje atum se ono betena ene on hye ne ho yie na sane ensuo ye ensa na wia enso beye odi bi edi ne nyonko ba na eye ne den na wofo ahoso no eye den a so no so ye oba ono so ne ne kwa akwatena ne ho befono ntono so odi bi beye o tikoso na fu ane so na mu ni nsem hunu saa obi one na wo emponi na oye ne saa one ne wo ba ne baby mama empo na oye ne sei na wo nyi se ambem na wo ho fono ne de na se wawu ene odi obeye ntoma agwa pepa fom titina na nya ode wanya obi ma ne su agu anu nti ye ka bibia a kire ma monte koso enchenche wa nafe eye den ya na meka sese na nsuo ye saa na wia so beye na wokoto se eja to bia wadwesemu a no asensuo aye den esi wo de ho fise firi ne so a na eba wo so nti koso na enwen se enwen ochina na dwen na de ya eye wo de no koso na tese koso na nya wo de eye den ya awieye ebeba nye sanso de age se wo bom paye mum se nyankopon ma ebi ma wo so ebi ba wo so de ebesen oba ba ko ne die no ebesen we ya ye ja na oba kama se wa wo hwe body a otumu se body body ne hihye yie bibia ko yie ni ye ja na to abefa wa imagine ni besi daache awusia sa wo ye obi ade a udi obi bone a ana wo ye obi ayakayaka de a na wadwen ho sa obi nso ebetumi de bi ayew ochina bi obi nso de sa de na bere ebediw nti wo ye obi ade a ade bone a na wide na wahye na wama wani ada ho pa aha na mede besi dasenenso mesanso de story foforo asan be kan na ma ore mfi sa obe share na wa like na wa subscribe de amame so want me nke bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.